we can't accept. Kodhibele nyakorom gajwang jopiny malodwa county maturkana onego ji adek mawachore ni temo kwelo eyora ngenge magawa moro e bomano. Kalore kod jopiny. Jokwego bambende no man record bunde. Kalore kod jopiny. Jokwego bambende no man record bunde no muocho bunde kinde mane gitemo kwale magawa no karsario kata kamano lisasi mane gintire gonoru gino manomi jopiny thuolo marakore kodgi maonegogi. Jopiny kwa piny owacho mondo mi anyato mago bila mondo mi omedrido arita e bomano kagi ywak ni kuo magangenge koro semedore kendo jopiny bedo kod peke timo hala margi kinde ni mabende koro ngima medo bedo mana matek. Wakatusoa na marisasi baya kwamba walikuwa wamekuja kwa hoteli ambayo inaitwa Season. Walikuwa wanataka kuchukua mali lakini japokuwa ni kwamba walikuwa na marisasi nne peke yake. Wakati ilisha tulimenyana na tukawamalizia wale wawili tukawazima, mmoja ameepa. Hatujampata hadi na sasa. Lakini wizi Turkana County imesidi kwa sisi mahasala hatupati usingizi. Tuliona kuna mmoja alijaribu kupiga risasi lakini ni kama marisasi ilikuwa imeisha, ilikuwa kidogo ndani. So kuna vijana wa Njugu wa mahasla wakaona hiyo tukio. So waka raise issue, wakatoa sauti wakaambia wananchi